Tubaye ikaze nongeye kwasuhuza abakunzi ba Deframe 24 TV cyangwa ko mumaze kutumenyera umunsi ndi kumwe na murumuna Toxic nawe Brian nawe murumuna Toxic ryari ya ni prank ni prank atoma mwanze kutureba man murara ntabwo muzi bro murara rwose nyine namubona mujyaga mubona najyaga mubona nko munoza nko mu birori by'abandi ariko ahantu muriye nawe kabisa. Brian uzi ndashaka ko uyu munsi tuvuga ku bintu nka 2 cyangwa 3 none tukaza twigendera. Ingingo ya mbere turahera kwa Karasira Aimable, professeur wigishije abantu benshi bamwita Professor Niga, ushaka kubutamuzi wawe kabisa. Muri uru rukera nibwo haje kumenyekana amakuru avuga ko yitabye Imana. Karasira Aimable yahoze yitwa Professor Niga, professeur yigisha muri kaminuza i Butare. Ubundi biganiro bijya gutangira byatangiriye kuri za Sarusi. Rero uje bakora at the same time. Yego. Yagara umunyamakuru. Yari mu muteteri na nyine tu. Akenshi yagiye azira ibintu byo gutangaza amakuru y'ibihuha, gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Ibintu nk'ibyo kabisa. Ariko bakanavuga ko yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Aricyo cyatumaga ibyo byose bikora. Aza kuza gufungwa kuri wa gatanu, ubundi agomba gufungurwa kuri wa kane. Rero nibwo havutse impaka, abantu benshi baba okay, what's going on. Bavuga ko yanyweye imiti myinshi byahatari, niko yiyahuye imiti. Ubundi yarasanzwe anywa imiti imugabanyiriza ubushobozi. Ireza nizo za pusi bapfumwa bajya batuma abantu urayibona hose black urumva Karasira Aimable. Rero mu gitondo urwego rushinzwe gereza RCS niyo yatangaje ko yabashije kuza kuba abura ubuzima. Urumva aza kuza kuba abura ubuzima, byakomeje gutuma abantu benshi bibaza impamvu bihuzwa n'abandi bose ngo bagiye bapfa bageze muri gereza. Ntago bibura, abahitazi bo ntibabura. Ntago babura kabisa. Nyuma rero twihuse cyane, ni update nta byinshi dushaka kubivuga. Nta nubwo umuzi niyo nkuru ntayo. Yitwa Karasira Aimable, yahoze ari n'umuhanzi ukomeye cyane, yitwa Professor Niga. Kenshi bikaba imvururu, bigateza polemique cyane cyane aho akura amafaranga. Rimwe yigeze kuvuga ko hari n'abantu bamwinjira bakamukubita ibiceri. Urumva ni ibintu byinshi cyane, bakamuha nk'amafaranga kugira ngo avuge nabi u Rwanda. Hanyuma ntabwo byari kumugwamo. Imana imwakire, nta kindi kintu gusa. Ari professeur kuko nanjye muri Kist yarangishije 2021. 2021 nanjye ndi muri Kist. Ndi Butare ahubwo. Ari Butare. Yaranahigishije ne Butare kuko ibiganiro byo bijya gutangira kuri za Sarusi. Reka tumuvuge ngo Imana imwakire. Boom. Twagiye kwitwa Kimenyi Yves. Kimenyi Yves. Byinshi biri kumuvugaho ni ibintu byinshi bitandukanye. Kimenyi umuzi iki? Awukurikira umupira. Kimenyi ngewe ntago muzi ibintu byinshi nawe. Kimenyi muzi kwanza ari umwana w'iwanyu yari Kicukiro. Ntago Kicukiro ari kugura. Ncumbitse. Kimenyi muzi ngewe kwanza mbere nk'umuzamu ikipe y'igihugu Amavubi. Bibaye mu makipe agiye atandukanye, PRA Kiyovu. Ari naho yaje kuvunikira muri Kiyovu. Muri Kiyovu cyangwa muri Stoke Kigali? Na Stoke Kigali ni Kiyovu. Simbizi. Maybe hagati aho. Arumva akavunika yari muri Stoke Kigali. Yari ari muri Kiyovu. Yari muri Kiyovu kabisa. Nta bindi uretse nane afite umugore wa Mustari mwiza cyane. Muyango ni mwiza pe. Ariko noneho biri kumuvugwaho ni n'uruntu rwaturumbutse. Sinzi ahantu rwaturumbutse, ariko byacaga amarenga kuva kera. Ariko ni inkuru ya TikTok hoze mbona za live abahanzi bazamuka bakivugira utuntu twabo. Umujene witwa Kimenyi yagize gutya azamukana n'umukobwa witwa Natasha, yari live witwa Godfather.
abadamu benshi baramenyereye kuri TikTok na za Twitter. Ariko na majana y'umuzi mu catfish. Nta muntu hari umuntu ari hanze. Amafoto y'abahari. Nari ndamwumva ariko ntabwo ndabona. Yarahari kabisa. Agira gutya tuzanira umukobwa witwa Natasha werereye mu gihugu cya Australia. Bavuga ko ngo Kimenyi yabyaranye nawe impanga ariko ahitamo Muyango kugira ngo bumva bahisemo ahitamo Muyango kugira ngo abe ari we babana imbere y'amategeko, imbere y'ababyeyi. Yahisemo Muyango. Mama Miguel ni umwe mu bantu, ni umwe mu bakobwa nzi abana beza tu. Njye nagize amahirwe yo guhura nawe. Ni umwana mwiza pe. Yose uburanga mubonana uburanga, afite uburanga bwiza. Oya no, buri uko asa buri inyuma. Nako n'imbere bimeze. Nawe ubwe yabinyujije ku Gihe Culture mu kiganiro yagiranye n'uwitwa Emmy Nyawe. Urumva yagize gutya nyine yatangaza ibintu binakomeye byatari ngo muri sama y'umwaka ushize mu kwa 7 cyangwa mu kwa 8 nibwo yagize ibibazo bikomeye cyane akavaho kimwe hajyaho ikindi. Akakubitiraho ko inshuti ze z'akadasohoka ba DJ Brian ndetse na Tesha nabo muri iyi minsi batamenyanye neza. Ase ko iki Muyango buriya abantu bose ndi kubona batamenyanye neza nanjye na Muyango bombi ntabwo bamenyanye neza cyane. Kuri izi muri kuri ntabwo ikundira umupira nzajya nziguha. Nta kintu bitwaye kabisa nuzima ariko nziguha kabisa ntabwo mbare ibanshwa no kubona bakavuga nakoze sometimes ntabwo byose ujye bikurikirana. Ndagerageza ntabwo hari ukuntu mba ndi nko guscrolling aho kuri social media runaka ntabwo nkabivaho noneho nkumva inkuru zabo ikuntu avuze nk'igice ntabwo menye itangiriro ntumenye iherezo sizi nkumva ntabwo biri interesting sometimes nkakomeza. Honestly ntabwo bitindaho. Biravugwa ko witwa Kimenyi Yves uwo mugore nyine witwa Natasha nkuko yabyitangarije aravuga ati Kimenyi ni umwe mu bakobwa. Kimenyi ni umwe mu bakobwa. Sorry. Kimwe mu bagabo. Ni umwe mu bagabo. Buri mukobwa wese yakifuza. Akajya navuga ngo ibintu nk'ibyo kuri live TikTok bro. Maybe the guy is late. Birashoboka ko ati numwe mu bahungu akifuza n'umukobwa ari wese. Kimenyi nawe amashusho nabonye yaje kubabyemera avuga ati nuwa nyawe. Bako rero uyu mugore ari umwe mu bantu batandukanyije Kimenyi Yves ndetse na Muyango. Baratandukanye gutya basezeranye ahanye divorce cyangwa n'ibyo bimwe byo siraba. Ariko bikanavuga ko witwa Muyango ari ukuntu najyaga mubona mu Faransa urabyibuka amakuru y'umuzungu zayicuruza imineke duturanye akavuga ko witwa Kimenyi Muyango nawe hari ukuntu ngo yifatiye witwa Hakim Sahabu. Kanze nguvugishe bro. Amakuru y'umuzungu zayavuga ko ari ukuntu witwa Muyango ubwo ajyaga mu Faransa ngo yabaga agiye kwihurira na Hakim Sahabu. Hakim Sahabu aba mu Faransa muri Marseille. Ariko ni hafi. Hakim Sahabu ariko ni mutoya. Ariko bivugwa ni mutoya kuri Muyango. Bivugwa ko amakuru y'umuzungu zayo duturanye niko yambwiye. Sahabu ni muto cyane. Kavuga ko ngo Sahabu afite nka 20 muri 22 gutya. Byaba bitwaye iki se afashe umuzamu urindira ikipe y'igihugu Amavubi akamusimbuza utahizamu. Abona n'iki n'ahandi aritaha neza koko. Amakuru aba ariyo. Sometimes amakuru aba ari hanze nuko nyine ari hanze nyine. Ese njye ndi kubivuga ntabikuwe nta nkuru nyine nta nkuru ivugira imusozi ubusa. Rwanda ngo nta nkuru y'umusozi ngo ibe yazi ariko sometimes ari gusanga ari n'abantu bari gukreya inkuru zidahari. But ibya Natasha na Kimenyi byo byakomeje gufata indi ntera. Natasha aravuga ati kuramuzi Kimenyi ni Godfather uba wabigize wabipublishinze cyane. Yanabahamagaye bombi kuri kuma live. Urumva akoze ubundi jya bitwaye iki ubundi agize abagore babiri ubundi hari ikibazo. Umugabo nta kibazo. Ku mugabo nta kibazo kwigira abagore babiri cyane ko bose ari nabeza kuri. Natasha ntabwo muzi.
Natasha ntabwo namumara ariko Muyango we Natasha mukwereke aya makuru yo ko mba nyifitiye ntabwo barabaje n'ijye mbo gushyira waraye keretse se munamyenze gute sinzi icyo nzakora ngo mbarebe ariko ntabwo nimba gushyira reka nze mukwereke Natasha mwita Natasha najya unkurikira kuri mpuzamahanga kuri Instagram ubundi banashyizeho ubwino kabisa birasha n'uyu sha ameze neza n'uyu hano kameze nk'umugabo ariko ntacyo atwaye mwita Natasha n'uyu nguyu nawe hari inkuru njyana tuzakora ejo niba bidukundiye nzakubwira impamvu umukobwa i Kigali aba akeneye aga soft life nta muntu udakenera soft life ahubwo biterwa n'icyo naho bageze abakobwa rero bose hafi ya bose abantu benshi dukora kugira ngo ubuzima bube soft ariko n'abakobwa barabukabiriza ko nta muntu ukunda ibintu bigoye cyane umukobwa i Kigali uba ukimuvugisha agahita akubwira champagne anywa urumva umusanze ari kunywa fanta mu kabari agahita akubwira champagne anywa agahita akubwira martini anywa urumva yo bro yaba ari ibisazi kabisa abakobwa abona ko maybe baba batekereza ko cyangwa se ni nako bimeze baba bafite ibindi bintu bari bwo faringa nyuma yaho ugatuma bumva ko hari n'ibintu batanga bagatuma ubuzima bwabo buba soft ariko ugira igihe cyo gukora cyane ugaca muri bya bintu bigoye bya bintu biri hard ariko n'ubundi byari byose hypothèse aho kugira ngo bya bintu byahoze bikomeye bizagereho igihe byoroshye igihe utagifite imbaraga kuko ukora ibintu bifite imbaraga ukizifite iyo utazifite iyo wabikoze neza cya gihe byari bifite imbaraga uri byizigama kugira ngo igihe bikeneye biri soft bizakora hanyuma rero ngira ngo dukubite tubangura inkuru z'abazunguzayi ziba ari nyinshi cyane kandi ubu ngubu turamutse tuvuga ibintu biri sere ntabwo batwumva Abanyarwanda baranarushye kabisa ntabwo bashaka kumva ibintu biri sere wapi ni uko mubwira ikintu ashaka rero abasi twagarukaga kuri Aimable Karasira Muyango nabaha update gato no kuri match zaraye zirangiye ariko ibya Muyango na Kimenyi tubisoza biravuga ko ashobora kuba baratandukanye biravugwa ariko abantu batandukanye rero cyane cyane nk'abariya nabonye cyo nabonye cyo nuko bigeze gusezerana barasezeranye bakoze na dote byose rero niba barasezeranye igihe batarajya mu mategeko wenda ngo niyo divorce bigishoboka ko basubirana sinuko nubwo baba batasubiranye mu buryo ngo baba bari mu nzu imwe abakiri umugore umugabo akiri umugabo rero ni ugutegereza wenda bo hagati yabo nibo bazatangaza ukuri kwabo kuko Muyango se buriya yatangaza ko ya divorce na kimwe mu Kimenyi se hari ubyari yavuga ikigaragara cyo you guys are just gossiping ariko se kubera iki iyi nkuru yari hari umwaka washize irongeye igarutse mu mwaka ukurikira abantu rega noneho na nyir'ubwite yatangiye abihakana uwo mukobwa wo muri Australia nyine yatangiye abihakana bako witwa Kimenyi ashaka kwigendera akava mu Rwanda n'ubundi ntabwo ari mu Rwanda ariko ari mu Bushinwa icyo cyanda cyamba ndibona ntabwo yagenda kabisa akayivira mu Rwanda rwa Nyakaruba sigirada kuko mumuteraho ibitero bidashira ariko igihe nabonye cyo ntabwo kinamubonye cyo nawe ntabwo akunda expose ubuzima bwe cyane abayicecekeye kandi rero biriya bimufasha umva ikigaragara cyo n'ubundi ariko no kuvugwa why not se biriya bitawe ari prank man no kuvugwa kugira ngo banacuruze nabo n'abastari nabyo babishoboka hanyuma tubavaho abantu bacu buriya abantu bakunda football nishyizemo nanjye abantu bakunda football cyane ntabwo ibintu cyangwa bakinnye football cyangwa bakinnye football okay nabyo ashobora kubijyamo ariko most of the time ntabwo nyine yishimira kwisanga mu zindi secteur urumva noneho akazisangamo mu buryo buri no was nyine ukuntu kumva ngo ari kuvugwa ngo sinzi ngo byacitse ngo byagenze gutya ngo sinzi ngo ahantu bamubonye n'ibiki maybe kariyo mpamvu ariko igihe nabonye cyo n'ubundi nawe ntabwo ashaka ko ibyo byose mumenya gahunda ye ubuze ijambo was reka nanitangirireho twinjira kwa Paris Saint-Germain mbere ibintu byose byari was
umutoza wazi, abakinnyi wazi, umuyobozi wazi. Ariko nijoro twari tubonye match nziza, Paris Saint-Germain ndetse na Bayern Munchen, abatoza babiri b'abahanga, ariko witwa Luis Enrique ntabwo twari tuzi ko ikipe nka Paris Saint-Germain defenda muri buriya buryo, sibyo? Ariko ni Luis Enrique wamaze gufatisha ibi ari mu bintu bye. Abakinnyi beza yasanze hariya nta n'umwe yaguze, usibye Kivica, urumva niyo mukinnyi wenda yongereyeho n'uriya mu Rusiya wari witwaraga neza ku mukino we rwose, umukino we munini nabonye uriya mu Rusiya yitwaye neza cyane. Mu Rusiya Stefanov mu defense mu garde yari ahari, ahubwo uwo yaguze ni Chevalier. Yaranavunitse uwo yaguze ni Chevalier nyuma ya Donnarumma. Pacho babaye aba homme du match kubera ko ni match wabonaga ko irimo kudefenda kuri ni byatari. Witwa Kampani byamushobeye aravuga ati senda hindura iki. Kampani yageze kuri stage zitarizi. Ariko yaragerageje. Sezo ya kabiri itageza yarahanganye n'umwarimu. Ntabwo byari kumworohera of course. Ngiye mpereye ku kintu bavuze cyuko wenda Paris yahoze ari woze. Ngiye mbona Paris yahoze ntabwo ariko yabuze financially yari ikipe imeze neza. Ni ikipe nahoze mbona nuza inkunda gukotinga inkuru zuriya mu tipe Mondeus. Ko ndamukurikirana. Yahoze ivuga ngo mbere ngo nuza Paris yahoze ari ikipe igomba gutunga umustar. Bakabivuga ati ikipe wandi igomba kuba ifite umustar agacuruza ibyo zina rye mu Faransa. Ako kurungu recently iziya kugeraho noneho ishaka kuyigira nyine nka team all star team, urumva handi usanga itunze Messi, itunze Neymar cyarimwe, Mbappé, Ramos n'iki, gusanga nyine ikipe irimo nk'igikundi cy'abantu batanu bo kugenderaho, urumva noneho akenshi abanyarwanda bakunda kuvuga ngo nta bihanga bibiri mu nkoni imwe. Ntabwo bafata ikipe nk'uyishyamo Ronaldo na Mbappé cyangwa se Ronaldo na Messi, ni abantu nyine individual, buri umwe ashaka gukora ibyo ndashaka gukora ibyo. Ariko noneho ibyo byose ntabwo byize bihira. Ariko noneho iza kwisanga ihura n'umutoza ufite project, ihura n'umutoza ya pointing umutoza mwiza nka Enrique, noneho atangira ibintu bye, avanamo abakinnyi bafite iyo ego, avanamo abakinnyi bona bashaka kuzamura cyane iyo mibare yabo ku giti cyabo, ariko badashaka gukora nka team, badashaka gukora collaboration, bakore team bakabone resultat nyine zishingiye kuri equipe yose. Ariko nyuma yaho ubona ko ni kazi muri Paris Saint-Germain habayemo gutuza, habamo kugira ngo abakinnyi bose mu buryo buri balance nyine baba barisa nk'abari kuri niveau imwe, abari abantu bafisa nk'abegeye hejuru mu myaka, abari n'abantu bari mu nababo, ubona ko ari abantu bahuza bagahuzwa cyane n'ikintu ubona kimeze nka discipline, bose baramwubaha. Urumva nta mukinnyi navuga ngo na nubwo na Dembele afite Ballon d'Or, ubona ko ari munsi y'ijambo rya Enrique. Icyo Enrique avuze nicyo akora, bitandukanye n'igihe yari afite Mbappé. Urumva tukabihuza n'imvururu ziri muri Real Madrid zivuga ko yatejemo umwuka mubi muri dressing room. Urumva n'umukopine mushyashya bari kumwe witwa Valverde nawe ngari mu bitaro nanjye Tchouaméni. Real yo irimo ibintu byinshi. Mbere ya Clasico hari ibintu byinshi biri kuvugwa, ushaka kuba n'amapranka kugira ngo byibura batsinde Clasico byibura rimwe bwa rimwe. Real itsinda Barca kuri Clasico, ntabwo Real nikiza ko yatsinda Barca muri El Clasico, kuko nibwo nabona ahubwo Real igiye gukina iri teta tayari, seretse wenda niba ari byo tubona muri media cyangwa iki atari byo bimwe. Ariko ibivugwa nkuko twabivuze ko nta nkuru igera hanze ubusa, ibivugwa rwose ubona ko Real izagorwa cyane. Yari isanzwe igorwa na Barcelona badafite ikibazo, ubona ko ikipe imeze neza. Ariko ubu ngubu kuri uyu munsi biravugwa ko Perez atazitabira umukino, atazaza. Ibyo byonyine ni discouragement, hari umwiryane ku bakinnyi bagiye batandukanye. Mbappé ubona hari barimo baramusobera kuva muri ekipe, abakinnyi bo ubwabo barimo barashyamirana, arashaka kuzaba ameze neza mu gikombe cy'isi, ariko bazagira umwaka gitware gusa cyane. Noneho nka buriya nka Real nk'abakinnyi Abafaransa bagitwaye, Mbappé mwamwumva, Abafaransa bagitwaye n'ubundi izina rya Dembele rizakomeza, n'ababigizemo uruhare. Abagitwaye Dembele ashobora kongera agatwara ni Ballon d'Or, kuko biri likely ko yatwara Champions League.
Arsenal tunayisorezaho, ndabizi ko abafana bayo bari benshi cyane, ashaka kugira ngo batwumve nabo tugire ikintu tuvuga ku ikipe yabo bakunda. Arsenal nayo kwitwara neza imbere ya Atletico de Madrid, hari byinshi bitavuzweho, abasifuzi batigeze abatayari, amapenalty atarigize avugwaho rumwe, witwa Diego Simeone yumvaga ko byibura uyu mwaka nawe agakwiye kuba uwe kugira ngo agire icyo atwara muri Champions League, imyaka 14, ibikombe 2 bya shampiyona. So uyu mwaka arafite ikipe nziza nubwo idahozaho, reka wenda tugize icyo tumwitedekaho sezo itaha. Urabona ko byibura ikipe yamaze gufatisha, wumva batangiye sezo bigoranye, ariko wabonaga ko muri minsi biri kugenda biza mu gake gakeya. Arsenal yagize gutya, yishimira kugera kuri finali. Nahoze ndeba witwa Thierry arabivuga, comment nkeya. Kwanza Arsenal yabaye nziza cyane kuva zitangiye. Ari performance yayo muri Premier League, ari performance yo muri Champions League, ahigeze ahangaha kuri munsi kino wa nyuma ntiratsindwa umukino umwe muri Champions League. Imaze gutsinda imikino 10, imaze byibuza gukina imikino 13, ntirakonsidaringa defeat nimwe. Urumva rero Arsenal nziza, Arteta ikipe, Arteta ni mwiza muri tactique, ukatoza abakinnyi be, afite abakinnyi bamufasha. Arsenal ikaba njye mbona ari nziza cyane mu buryo bw'ubwugarizi, irugarira neza kuruta mu kwataka, ariko ubona ko byibuza bibaha balance, ifite mediane nziza. Iyo urebye performance ya Declan Rice ukazamo nk'izimpinduka kubibona Arteta, ubona ko rwose ntabwo ubundi Arteta najye ngambona nasize ishize ikwiza gusimbara kuri 11 beza. Urumva ukabona ko hari naho ubona ko umukinnyi yananiwe, ntago afite akantu option nazazindi nkeya zihari, afite akantu ko kumutsimbararaho, ukabona nko Odegaard rwose umukino aragukinnye, ariko nta totarumo rwose afite amanota makeya. Niwe ibyo mu mushinja nyine ukunda kapiteni we cyane, ariko rero ubu ngubu ubona ko nyine hagiye hakaba amanu yakoze impinduka, kandi no mu buryo buri mental nyine kumvuga ngo uyu mukino nta ukina gute, nkeneye nde, kubona kuzana umwana nka Lewis Kelly, performance nziza iri amazing kuri ya match ya Fulham, akonta yongera akamugira amahirwe, akamuhereza amahirwe yo gukina kuri ya match nk'iriya, nabwo kandi ukabona ko ya performance neza. Ni byiza biriya, ni byiza guhereza bari abana batikizere, ni byiza ko kugira ngo ubone ko hari n'igihe umukinnyi agira akagira intege nke, ugakenera kumushanja nyine umugenzi we, kugira ngo urebe ko biye byose, kuko iyi mikino ya tournament bisaba ngo urebe se niki kiri bumfasha. Nubwo byaba ari gufata risk ukayifata, niba ari ubusa kubona byanze, wanagerageza n'akana k'imyaka 10 n'ingahe twagiye tubabona baramini amari bazamuka kuri mapodium y'imyaka 10. Rero ubona ko Arteta yigeraga akantu k'ubwoba ko kuvuga ati se ninkiramo uyu muntu bata expectingaga ntibigende neza, biragenda bite. Ariko ubu ngubu urabona ko yaho umwanya Lewis Kelly, yaho umwanya we ugatangiye amwe expose kuri nimero 3, ariko buri mwanya wa Lewis Kelly nuriye. Ariko nyine ntago bikora ko ari ya mentality bivuga ngo dufite Zubimendi udafite ikibazo, twaguze miliyoni 70 ashaka na Real, ashaka n'iki, yaramaze kuba itufi, yaramaze kuba naniwe. Ariko noneho no gufata n'uwo mwanzuro nk'umutoza mukuru, ngicyo cyerekana ko umutoza agenda akora cyane. Kuko niba tuvuga ngo Enrique yaraje agira ijambo avuga ati Mbappe rwose ngewe ntava hano tuzakomeza dukine, kandi ibintu bizagenda neza, bagiye gutwara zirige bakamwirukana, nako si no kumwirukana akagurishwa akava muri team, ukabona performance iriyongere. Na Arteta rero harageze ngo uvuga ati Zubimendi twirengagije ko gusa miliyoni 60 dufumwe ko kwimuka academy, uyu nguyu ngo ni Lewis Kelly afite performance nziza, why not kambashanje na fresher physique, ameze neza n'umwana muto, niba ubona hari icyo yaguha, kubera icyo utsimbarara kuri wa wundi wirengagije impano ubona ko rwose uyu muntu aza kugufasha. We nutinda kuri pressure, nutinda kuri pressure ushyirwaho n'itangazamakuru cyangwa ushyirwaho na staff muri rusange, ugomba ntekereza ko Arteta yabonye ikintu akeneye muri kuriya mukino, yihereza abasha guhitamo neza abakinnyi yari akeneye. N'iriya nsinzi mbona ariho yavuye, ubona ko hari balance, ufite ukuntu uriya mwana yakinaga neza na Eze na Declan Rice. Declan Rice ni umwe mu bakinnyi beza, navuga ko nawe Declan Rice rero nawe ni umwe mu bakinnyi beza, ubona ko Arsenal iramutse itwaye Champions League byamufasha nawe kujya kuri podium ya Ballon d'Or. Mpamya ko n'Ubwongereza bwageze kure yanayitwara. Hanyuma
ubu ikintu ngiye kubwira ubu ngubu tugomba kureba muri bano bakinnyi bagiye bagira performance bafite n'ibintu bagiye batwara bakeneye gushyigikirwa n'ayo makipe y'ibihugu hatabayemo gutungurana rwose. Umukinnyi ntekereza ko waba waratwaye Champions League yari umukinnyi ngenderwaho akaba yagera na finali y'ikisi cyangwa akagitwara nta hazava ibyo ari byo byose. Turareba abo Bafaransa hagize wenda nka Dembele kuba yayitwara iriya Champions League, Abafaransa bakagera kure yaba ari ukiri umufavori wo kuba yakongera kuyiterura cyane. Tukareba abo Bongereza babaye bahageze, Arsenal irahari hafi aho ngaho ya Champions League. Twashakiraho hombi tutirengagije ko niyo performance ishobora kuba nziza ku mukinnyi nka Olise, ntabwo yavuyemo ariko ntabwo yari umukinnyi mubi, ntabwo yaviremo ahantu habi ni demi finale. Undi match yari na Lamine Yamal imibare bikibara ashobora guhurira kuri finale na Argentina n'urugero. Abo Bafaransa ugasanga baratakaye, abo Bongereza ugasanga baratakaye. Lamine Yamal agakonsidera La Liga ye, agakonsidera na Copa del Rey, ntabwo ari Copa del Rey, ni Copa del Rey. Batwaye bagiye gutwara shampiyona. Batwaye Super Coupe na shampiyona. Bayikonsidera Super Coupe na shampiyona, bakabona na performance ye muri yari amaze iminsi akora, bakana performance mu gikombe cy'isi baragiterera, ukabusanga Lamine Yamal yatera imbere cyashoboka. Igikombe cy'isi cyo kizatubwira ushobora guterura, ariko nyine of course nyine umukinnyi bijyanye n'ikipe n'amaklabe yabo nayo ntabwo azabura ikintu yongeraho. Exactly. Hanyuma tugera ku musozo, ngenda hamya ko ekipe ya Arsenal niramuka ibonye uburyo yitwara neza muri shampiyona, urumva igakora imibare myiza ituma batwara Premier League, ikipe yitwa Paris Saint-Germain izayumva kuri finali. Niramuka yagitakaje Mantaloma nabo bazaza byarangiye. Nje ntabwo mbona ko Arsenal ikwiye umukino finali yaba ari umukino umwe. Ntabwo mbona ko Arsenal igomba gutiriza cyane kuri Champions League. Uko byanyura kose yaba ari umukino umwe, ibintu byose bishoboka. Intego zose ni ikipe nziza, nta kipe igera kuri finali yoroshye. Icyo mbavuga ko Arsenal yagashyize focus cyane kuri shampiyona. Shampiyona niho igeze aho bigoye kandi noneho bishoboka. Man City yabahaye uburyo ejo bundi inganya umukino hajyamo bishoboke ko ubu ngubu harimo ikinyuranyo cy'amanota ane. Yego, harimo ikinyuranyo cy'amanota 4 n'abiri yatakaje 2 kandi buryo byose City na Man City Arsenal ishaka City imikino. Ariko nyine na fixtures urazibona, ubona ko fixtures za City ziragoye kuri Arsenal. Gusa none buriya mu mikino ya nyuma nta mukino uba woroshye cyane. Arsenal igiye gukina na West Ham ikipe irwana no kutamanuka cyane. West Ham ni ikipe imaze imyaka nka 20 itajya mu cyiciro cya kabiri. Ni ikipe ifite abakinnyi beza, ni ikipe ifite staff iri muri 3 za nyuma. Tottenham iraho hafi. West Ham yakora ikintu cyose. Yarazamutse inota rimwe se. Nyine iri imbere ho ya West Ham. Ariko nanone urumva ihangana n'irarangira. West Ham Arsenal yakorera Tottenham ifite Chelsea yararangiye. Ntabwo wahita ubivuga gutyo. Iyi mikino ntabwo biba byoroshye. Ndakubwiza ukuri. Niyo mpamvu na Arsenal igomba gushyira amatansiyo. Ushobora kugenda wizeye intsinzi ikipe nka West Ham bikagorana. Arsenal nubwo tuvuga ngo irakora ibi n'ibi, ariko na Arsenal tubona itakinjiza ibitego, irakongera kuri defense yagutsinda icyo kimwe ikakidefanda. Urumva igihe itazakibona bizaba ari ibisozi. Ntabwo byoroshye, ariko nyine Arsenal ngiye mbona ko rwose uyu mwaka n'abafavori mbona ko hatagize bitabayemo rwangendanye bya bindi bya football, Arsenal igomba kugira igikombe cyo buri mwaka, kandi igikombe byo hagati ya Champions League na Premier League izagira ikitwara. Binashoboka ko yanabitwara byombi, ariko ngiye mbona ko nyine biracyasaba gukora, ntabwo birarangira. Ubu ni ukubivuga byarangiye. Paris ni nziza, ngiye kuri njye Paris mbona ari nziza kuruta Arsenal, ni nayo urumva ngiye n'amahirwe. Ariko rwose Arsenal niyitwara neza birashoboka ko yabitwarira byombi cyangwa igatwara kimwe muri byo cyangwa ikanabibura byombi, nabyo bitashoboka. Bano kubibura byombi birashoboka. Ishobora kunganya umukino wa West Ham cyangwa nabayanautakaza, imibare igasubira kwa Man City. Birashoboka byose. Yabisubiye kwa Man City, yaba yatakaje 3 indi yatakaje 2. Ishobora kwitwarira igikombe n'inota rimwe. Man City iracyafite balance kuko iracyafite amanota 2 ntabwo ari menshi, wasitara nawe rwose. Kandi noneho na Paris ni Paris nziza, navuga ngo buri ikipe kuba ari defending champion ibyo byonyine bafite bwarashize bashiritse ubwoba, nibo bazi uburyohe bwacyo ndetse nta kibonaho mu mateka yayo. Urumva rero tugana ku musozo
urumva tugana ku musozo, wenda ikintu wenda navuga, mukomeze mudukurikire Asante kabisa. mukomeze mudukurikire kuri The Flame 24.